Kalau thap Messi aus nam arjar kende, de chong dor go de pau klur chenan. Bat kam nu chong dor ni gol de pau klur chenan. Toni poye chika phang yong ni gol. De aus nam arjar kende de cham final champion league wo Manchester United wo Barcelona club. But hey joy porle, gani gol de Portugica, living memory Messi, a goal in life. The buna perdi yang pi mudur kamu ye kau dai gani gol. Ya gani gol, de chna being ka de AI system, lele ke AI generate, wo de chna the Refik Anedo. Uniu artis to no po Turkey. Tum to du semen wo plan but hejoy porle the plan lang wo Lionel Messi. The chna ka de video system. The hagani video the pendam kam ki khandai te league unique AI algorithm. But house na mar jara rosan wan the daily lam ka lene the auction ki ka gani ga video hapo New York City. Kinong thiet ye gani goal video yung Messi. The bid ke hado 1.87 million. Kamwa 8.5 million. Haus na marjar bosan. Ay poisa India deman go kamwa kanru klur katprala. Tele dekhinya ni yong ni arjar arbon ruan ke exchange rate le deman go he the poi hado katra klur lene hado katra klur tam. Dai jingi to odai ya ni gol mem pemi pertuki. Dai pertuki le oto wa mystery buyer. Kumut ke ni secret shopper doni. Ya ni goal video udah dai Messi badu Refik Anedol ke poisa wo yo gene ni to the elut ki ka waro chaka education charity. Kamut da isnya bhagi ka waro gene poisa chagi kampure puthe. Bat kam jo chaka kot ke khia. Teldang ku acho pi tip chipang ni story. Deu sai video pertik yong Refik Anedol bat Lionel Messi. Haus na marjar kandai kat nu chong dor go. Yang ni goal the top Messi uto wadai head. Teneling artis Refik Anedol bat Messi the plan ogi wo chna igni video kam khandai tili ka unique AI algorithm. Teler ku abi tip chipun chipang ni topic. Siapa bahasa itu ledang ku api pure. Kamon dayu Messi ye goal wa thap wa haus na marjar kandai. Lene to an bi wo to Refik Anedol. Duit ni ku boleh cipu.